Gavana wa kaunti ya Meru Creighton Murungi na mbunge wa Central Kirimango Shine ni bado TMC ba Meru barake kunjira kari kuandamana ya barabara ine mubango na yo wakwa bakere na Baru TV na njira mwanya Alamisi muthenya mucine yo Nairobi bele baba riwanene barabara cia Central ine mubango na yo kwambiria woko ntukuni itekuraya na MC bane bakumenya na boni bebo tumanire bethera bakiunjira kari kenda bonekana baba utuma ciokwa atongere Baru MC bane barake na siasa thai ende baritire Ameru ngwe Boniface Mongera ina toi kumantere cia Nairobi. Ojui gavana wa Meru jobo na Creighton Murungi pena mubunge menti katigate jo Kirimango Shine na nonto bareja apate kuiretwe nonto bo MC omwanga de Julius Mbijewe no abo centro ja bubundi nonto bakuruga nto byongo na kuringira siasa mirandi ya maendeleo kuntuko kulingana mheshimiwa Kirima na ugite MCs babo baire babangite kunjira ndaka kenda chithia maandamano ntuko nyomosi nonto bothoko ni nyenjere Kagoma ni Nyacharia kuna ninda uga Kagoma gagekirwa kakathiuro kwa narami na utento baketha betirine nduke ne cionde ure ikari umene ugo ketha gukari kwa una ndi maandamano yaja kubanga kutha yaro Saturday kinyantu babanga maandamano kinyatu bomba kunduma no bakiwe Creighton kalitie bandamane baije barandamana baralega kuandamana market ikathithwa ya Kagoma ne Charia nengo chokere mankado monontu bakuona mbeca ile tukuthia na Kagoma market na tayari Charia market ni thithitwe na ningo ciumia rutero mugojo ngiria kuwathania barabara nkubu na mugojo na mwerekera jumunejo kugita maandamano na ju kulinga nabo baliuga MCs baba abayitwe mbeshe chetho kuyishitite kuma ko bathia maandamano na ngogene thingata ikonekana na jabo baringire gituma ngogirambire kuthithika bakwe bangi bageta ba imbere yetu ayuga mbeti chiyete bagita maandamano mbere kenda gutuka ni maandamano yara barathirie yara tumire mbeza chija na rija maandamano yo kuja kibango Kagoma kaba ina information ate Kagoma ne gwekora rami na ndi bathithia maendeleo bachwe Dakar ile ngalinge utumo ntuko umwe nekenda bauga ketha atitu twagitira maandamano yarea ni wiye rami itindonekana barabara ekuma kaliene kuina Mankando Secondary School mwanka Kagoma ere rami na yonde na contract mweru mu China urawije kuthithia na akambiria no any time maratasi orendi ja shaini kwa una ndantu ibatu ekanya egitarire kai muno mbere twita kulene ketha ntu bakomenya baka patient bakatika guturugania baruma kuona ngogi yetabwa lakini kinyabandamana kutiko ikarigeria na kuona ndino kwe na kulingana thirikari ya kaunti ya Meru MCs babo baire bo baete urugania ni nyikwazo binene bya maendeleo ntere ni uchimintie katigati no aja gavana Creighton Murungi ajokirie kanya kawe ni rento bimintie katigati mono barutero bogaiti ati bathurite cyo kwerekana ni MCs babo baire pati gwirero ngogireita indaturane mbali nene muno yabothucie gaiti ngiera wini pingere tamaterundi ndamingera itekawe mitungu yumogitania bothuci na bwindari Charia na twetana ne barabara na twabera barabara itukugambira ne kabwa na ndi barabara ne kurukire kwina rami ende gutino muntu mo wadingira thimu ambira guthithia bwega gutu muntu wadingira no thimu ambira na ndi thina ira twina ci guthira na ingi gekero hithi na ingi ino ikeja jakiojura na Burum joke mbira ntu betu uro kara kitchen akarega kuma kitchen eta uchwa irio eja kuruga kitchen nika kwimpara utirio bikaraga kitchen kabire etago monka muntu etakathugure thokone kana ete mundene one irio bira akareta bija kuruga kitchen abo thugusini kitchen yetu kunara kirima rigete kuthugura bira bikaretwa nene kitchen Creighton Murungi akuthugura bira bikaretwa nene kitchen yu na tongeria bangi ko antu kinyo watinda kuthia maandamano buri kitchen bobo kwire mpara buri o ke reporter Antosheru TV kumaja kingina ngine na kivuba ke Nairobi mbita Boniface Mongera.